Kacing hon media korte tu ini nang itu media hoi pen dak ni dilongan ke bang isi ni lam jar junang ba ka ciwak ya pan labang so nang itu pen labang so lam the non pini nili media theng no mate tarbiang longrar phan mate council finance ta kapachini dam kang tung kala hello ye non het jong nili tu municipal board boy langso nili as vice chairman hin ben kapachini dung kang tung ba nili tumpen la ke tham kang tung bang kala hello ye semet ke dua ramla part ward number 2 ser dihun aklam along market bate hichirui pen kicu labang soa hat bojar lasi laso putha non bangke nili tumben ka cinida mateng ba record report lahai kicilong no teng lo tante dak boilang so municipal board andar kalidia rason si jetheklong atheke people ma list ateng na blote council jitu ka conduct pon blo tante non ke ser dihuna klam ma hithialong bangke council pen sidagrom sitamen 2019 municipal board declaration pidet pen up to non piniar ni an nilitum boilang so municipal board pen si revenue and bom lo lapen anikan wang sta nilitum pensi labang swa okson sel bang nilitum tendar kolong bom lo sa pininga bang nilitum tendar kolong elang isini akisundu isini mane thandak nai ho alam bang ke executive officer ke bang we pen ajok nilitum isi pe pas esitame non anta nilitum tendar kolong elang si non ala so prang yong council pe labang so tendar ke kol ponolong bangke boichelang so municipal board andar ward number 2 hithi riben ke chua hithi ser dhun aklamalong labang so da ke to bangke ser dhun langsu ko he sita andar the boichelang so pukalilo mane dongkam revenue sal kurolong andar ke ser dhun langsu pua hithi riben ke chuke la ke na hoktabi only da boilang so municipal board arluan si docot ta amenda chokche lapen aru gov value da chokche gov value langgi pulotang te lahelo gov value bangke ke damtang long mangke 23 and 24 itu gov value ha gov value bangke la ancholo amen ni linon dak lagi jetbo ngasi ke damtang la so tendar ke longono bangke something hansi pen gov value bangke 95,000 total lamsi pacini chorro la bangke lasi laswa phang tadulang 2019 pen up to non an niletum mane apong la bang suke kolpon long bangke sta dak boilang su municipal bu pen kolong tan non bangke amenda nang reflected la pen aku kupuson na hang gov viluta nang reflected lo pininga ba kwan lo alang ni tunggu yong pono bangke 31,250 only. Pulau dang ke ladak pena bangke, kumani ke claim kang hu made council long labang soalis ki jok dam kang hu son si nili cuma tharom. Lasi all the municipal board chairman and vice chairman logote aku kopila all commissioner nili tum labang so budak bangke upus lo lapen pini mane council son pen tender call pon estala bang so bangke du job nang gila. 31 number serial number saya dun langsung weekly market labang sa abangke kol kedep nang po lapen aku isi abangke kol delo bachen tender kol pon delo seta labangke du job wek nang ki atenili tum all commissioner da authority member tumpen cheng wai nei la solam ini labang sa atendar along pen abangke du job wek nang ki pusi nili as a vice chairman hin pen ke upus lo officer ke bang we ke komentuar ni pen lo mate alang li ke bang we jok kopi akoson kisung lo je tang executive officer kisung alam bang nilitum chine seta lahai personality problem jong si kadu beta jupek lang thai bloteng te anutinta any member di anutinta personal problem ke dulu sa gop service gop service ke claim atu mulate gop service arul phodu nangi nili puji bangge
ate gop service arulate ngalangli follow leader penajo kopiloma ladak town committee along sia kisung happy mani bang o BRC business registration certificate wedi short form ke BRC lapen mani bang ke NOC tanangji lahai alangli pen asuhi nangkok anke alangli ladak wangwi pulotang te lahai pending officer ke wangwe ke komentuar ni pen lo mate alangli ke wangwe jok kopi akoson kisung lo je tang executive officer kisung alambang nilitum chine sita lahai personality problem jong si kado beta jepek lang thai bloteng te anutinta any member di anutinta personal problem ke dulu sa gop service gop service ke claim atu mulote gop service arul pholu nangi nilitu yi bange ate gop service arul ate ngalangli pholu leader penajo kopiloma ladak town committee along sia kisung happy mani bang o BRC business registration certificate wedi short form ke BRC lapen mani bang ke NOC tanangji lahai alangli pen asuhi nangkok anke alangli ladak wangwi pulotang te lahai pending lahai a file mokha mana aciklu akam kali aningkan sik pending non tender nilitum no het labang solam longsta ke kolji pualong nilitum kol hekret kupia polo ke thek thelam mang ke lahelo nilitum ke Clemon pucum ni authority atum ke toyan chonana je nilitum isi pe passport isi pas dara paper work akam kalang tu makam sira alang li aningkan ben kicibang be pena joko pilo pending any file di any work ya da kam ason tinong salang li kibang be pena joko la ka pending lo asi isi bangga kisung setan lo non as a salary ki piji polong sa melang li pen decision and alang li pen nilitum chingwai si ta mane salary pining ya kam bono honorarium ki pining ya kam bono alang li non anta cibang bedet penajo a salary a poisa le nang le rocksta non ta pidek te dana lasi isia kisung thedung and alang li personality a duty yung si claim wrong bulodang de labang sini aku une dual charge jene ba dongka tan hoba kapre galang li pan duty do pulo dedak bolang so bang surrender no pilo lang li la daftar ban pending ne yakam le lasi executive officer bulang dia executive officer arula teng ben alang li dak nang cipulu na po jom si ule pule te surrender on nilita aporsi sakuri claim bang lo gop rule nili phuluun i usi nili methang mana nili sakuri 1986 aningkan 88 along nangkele hutane nili sakuri chirian dalo hala bangsud gop service arul kapulun e penajok sakuri ka jurisdiction manmal nili tuma bes lo doktor sarsing terang ta din lo nili hating rong pharma ta inul lo son hasi ha son rokan to terang ta inul lo dupigang labuson karbiang lo pharman siklami ni ke gop service arul ni phulun i laso penajok si pini ko pila alang litum sakuri ben dabe lasi claim uni bulan de alang lita sakuri ben chirjek registration chipina lanchalo ni li puji bang ke lasi develop nangi pulodang te bak kisumana penangana kam hedi an ki claim along an pima council punut bang all MAC and CM decision ke enateng bensi service ke claim dia tumge service atumge la soting si claim jodi paper work akaman jodi dakta la bosondo executive officer bendang lo LG punot head assistant punot SA punot engineer punot da all employee authority itu mateng bang isi ko pilene ke pas ji hala soting menyosi claim ni bulu teng la bangke tuteli masih ciri nesonang pola nili la hello te la PMAYG la bang so a hem ki kim penangan ning kan pen lo first phase second phase first installment second installment long at lo third installment mate final kelong le tum do olang possible talong la bang so puthak na le tum municipal board hin pen kwan a hok alam than igim la polamang ke la son ho da all India basis da PMAYG scheme ke all India basis penagyo bosi isia bangke la pusondo and la bangso project along bang
ke claim nang yet at date and time isi field officer lo ba pendak engineer tundu lapen aku SE tundu la sua direction ki piateng pen alang litum isi apor ki pida dudu ho jeneba 3 months ba 4 months cikluyon thom ba cikluyon pri labang so apor ki pialong jong selang litum ciklem dedet plote isia problem do e problem bang la hello tamane project jong mosi mane bang der hup mane yong prabjin plotan te labang so tangka nang keli je phan bang second installment phan monon first installment phan punon isia kisung rokok titi atheke isivet a project along yong si tang tedet plotan te ko sonik lo tamane halaki kim tang tu bang ta angke chong hong loy nang ko tamane isivet a project lo kedi